Luka zamna taki. Isa hun Jordan isa do de hunde henanan tana to ana gongu ka koy sa jora. Ana jirbi way takite nodin de iblis na si isa na jirbe din kulte asi bafonga wato kan jirbe way ben a hereg. Iblis ne ase na irko izarotini ne tondo wasi ama berekate takula. Isa na zabi kane a hantumandi kitabora kan manti ngayan hinne nda addami zaga huna. Wo bandaga iblis na ka koy bene de ana kebe a dunya lamoy kul kara bande chefo ane asi. Ay gani no lamoy wey hino nangi darja kul za a gai kaduwai demo ay gino borakan ay base. Nani sujudu ajine ikulgateni wane isa na zabi kane a hantumandi masi sujudu kala ni koyo irkoise denga hinneno magana. Iblis naka koy Jerusalem ana kendi irkoy hugu bero bongo bon bene ane asi. Nda irkoy izarotini ni bon warra ganda zama hantumandi kanga ganga almalaika yamar imani hawgay. Koy namo iga kaba garu mane halani cewa masi cebu tondiga. Isa na zabi kane a harandi mo masini koyo irkoy si. Wato kan iblis na isa si na taka kulka ben amoru isa ga hala wati fo koyni. Isa to met nda hundi hinananta gabo a willi Galile manyo huru gandadin kulra aga cawandi ngay marga hugayra de bore kulga shifa. Akoy Nazaret kanti koyra karra birandi a huro marga hugora hunan zam zaro hane sanataka kan adona kate a tunka cew de inano annabi Ezayi kitabo ana feri de adu nongo karra hantumandi kane irkoyo hundo go aiga anay suba kay yon halaya katal habar borya miskinaysi anay samba halaya kasayze feriyano har ise ya dana way monye hay ya lazabante feri de ya jiro har karra irkoyo gangar hormate nga bandaga ana kitabo kunkuni kano marga hugo tamose de akoy goro ka cawandi bore kulkango nodin nangi monye bakam isaga a shintin ka shalanka ne ise kitabo shenno ka wonne kamara a tabati ho bore kulga shede tari henna har aga de bongay ga haw na shenni al hormantay kanga hun minyora de igane warkay manti sufi izono wala ane ise ayga bay warga yasa harene kangane loto koroni bon safar haye teni koyrara kan irma nite Kapernaum ane koyni cimo ne kan ayga har warse annabi kulsi yaddandi nga koyrara ayga har warse nda cimi kan woy bobayan kan kurnye bu go Israel Eliyasu wati kan cinji mana kara jiri hinza nda handu iddu hala nongu karla herey berite ganda kurra. Eliyasu mana sambandi ba ngi a fodo amma woy follo kudo a sambandi kan kurnyo bu kan go koyra kan sigane Serepta Sidon lamara. Koyne mo jirey koyni bobayan go Israel annabi Eliyasu wati amma ngi fo kulmana du bani ka henen kala nama siri bora hinne bore kulkango marga hugora tonda futay kan ima shannewe itun ina isa gari ko koy koyra dumaga tondi hondo bongo bon kanga koyra cinandi halangi ma ceta Uganda amma isa bisa gamere ka koy